Hayeng se first day of the month ni ko first day of the month se da haidi tawba ya bakhara ai share tor ke ko khitang theng di theng ani adu taraga su haidi hayeng gi numit ta tawna bagi da makta aina nungdang theng asu theng na share tor opani ko sigi pot se aham bada money mantra an har se ko money mantra se haidi hayeng to bira shu ai adum tang amadagi na manga phawai manung da to biyo wa hosin aina si simadi aduga atopa Hayeng say akoina hadi short ke kat pa yage khot ke haba adum basu lei ko hadi ahamba first day of the month se da hadi karamba hai lei hai tare ko karamba haira gumba katlaga na amoina phage haba do adugi matang du share tor ke ko sige mantra se hai petang keno to biro ko screenshot lo biro ko sida lei re ko mani mantra in tha o phajana me ek pudi chenga mani ko do hai petang ai par so par ke ko quite first the heading the mani mantra in thare ado sida iri se ko for the good of all na ire ko line amani ko sise and with harm to none ko kanamta the harm to dana rupees 5 lakhs simple haidi aina ngamgadaba hai tare ko aina tanbada ngamgadaba paisa amount to ibiu ko eta haidi crore mari manga ga ishalaga haidi adum banataba aingonda lakadaba hoji hoji leiba paisa amount kumba ibiba hai tare ko rupees 5 lakhs is on its way to me ko it's belong to me and is used how I choose. I thank the universe in advance ko universe I advance in thanks tawre ko and focus on the abundance I already have and the overflow of abundance on its way. I will be surprised at the speed and ease at which it manifests into my life. I expect the money to come to me within a few hours but not more than 3 days and so it is. Yam thuna lakna bagi da magdani ko haidi sida akoina time haidi mention da wis ko within 3 days ko haidi aina some kind of amount ama hai tare ko adumaina manifest to bai ko sisina aham bagi lere ko money mantra gi sise ha petang screenshot lo biro ko sida mayek sheng na budi ure ko bajana aduga atai kai to bai age ha bado ha petang haidi haira gi matang dei haira ge ko tarot reading gina tarot reading ore adu taragu sum aina remedy hai tare ko adum share to bani ko haidi reading plus remedy gumba to boya ba haidi reading to katang only taraga to oni haidi engonda lakadori ba afaba laktoi se na traga kamaina lahangadage lakani di haide adu taro akoina mu hona ba plus haidi akoina ningjaba nijaba adum ba mayam do ko haidi kitang manifestation gi matang du adum share to wina ko adudana tha haugalakpa December gi aina share to baya bade tawre ko share to baya to ba haragadi rashi gi matang da kari to bayai adu sigi rasi gi remedy na kaino adum basu mayam ma share to gare tarot gi matang du share to re guidance su pire aduga amu imung gi oina to baya ba mu haragadi sida ina hai ko ha mada mani mantra leire aduga ina ngarang na hanzo hai ko cinnamon powder imung rom da blow toxin bio ko kubak ta kitang hapaga yet thangbagi kubak sida hapaga aigi imungrom da blow toxin mama sida leire ko hai gumba kat ke haraga di ko hayang sa ayuk ta nanga nange nangdraga so nung daw rom gumba sida ko hai makhal ahum se ko sise tha horok po khodingi taw ko hai gi side aduga sisina haidi tang amadagi na manga phawe manu da taw ya ko tha hawgol ko matam se do hai se karamba hai no hai kan se do ko akoi gi laphoi ne apple ne orange ne ado aina hai se laphoi ne sem ne komla ne hai se ko banana haragadi haidi chabarom da haraga su laphoi chaba hakchang phaba khotpa adumaina khoi first ko haidi scientific lorom da di adumaina di lae ko aduga amu haidi spirituality rom da na kamaina lake ham sa laphoi se ko haidi bright future hoeba koina laphoi gumbai shoda kat pa se ko na haidi laphoi kat lo ko have the reason lai dana ne ko laphoi laphang chang thok pa kat pa khot pa kain ta hai se haidi future bright oina bagi da makta ni ko aduga kat laga chabi ko haidi family members loina mak admaina chabi ba ko aduga mathang da kaino akoi gi apple da asang bagumba yaw ba thibiyo ko phangaga de asang ba haidi kitang asang ba haidi phangaga di phange phangdraga di red or sukai de ko ado apple se namu kamaina no hadi green apple ka haraga di hadi si se thong hang do pa hai tare ko hadi prosperity rom da hai tare ko hadi prosperity haraga lan thum kari kra su ma am ko asang ba pot asin banate ko asin ba di ya de ko asin ba haraga no bab ne harase adegi champra ne harase adum ba di to bigano ko aduga apple ama le last orange ama le ko orange su phai ko yamna hadi akoi gi orange se asin ba
nattaba hai tara khatang haidi yengaga lebiyo ko sindaba pot ngasagi orange su orange kaino sida su akhoi gi champra da su orange tawna masak tawi champra kat pa yabra kaina hang pa yani ko champra se cleansing gi sinab ne koina phattaba remove tawbagi champra di am kanei ba haidi ai imung da negative energy leiba negative vibes leiba suguma mayam gi oina di champra yam phayeba adubu kaino gi oina di haidi ishoda kat po oina gi di champra se katpi ganu ko haidi cleansing khatangi nahan hypet laida mamang da thammaga keno taw haibani ko hadi langthoki ba khot ki ba adumaina amma leire ko aduga mon makha da thammaga dai taw hadi cleansing part se mayam phaba aduga thawoina smaina hadi aina aphaba ma ni bai da makta di hadi champra se katpi ganu ko sida leire ko akoi gi tang ama gi hayengi tawba ya ba khara se mayam tawbiro si se screenshot nga sai lobira mani ko screenshot lobiro ithokpira ga nungti paw busum amu khatang paw mayam padra ga su ko ando sida lere video se share su tobiro ayegi nangnaba ayegi imung manungda mohena haidi moju phana moi pharaga imung manung pharaga di amohena akhoi chu nungaina amana waraga di loin pula wami nei aduduna haidi loina mak phana bagi damakta ai chu phage mayam su phabiyo ko thank you